Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Azan degan bu quloqtandırma degan azanın sözlerinin ma'nosini aytib berayin. Allahu akbar. Allah ulug' degan so'z bu. Ikkinchi bölümde Allahu akbar, burada Allah ulug' degan ma'noni beradi. Allahu akbar, Allahu akbar. O'sha Allahu akbar, Allah ulug' degan so'z 4 jolu qaytariladi azanning boshida. Allah ulug'. Ondan keyin ashhadu degan guvohlik beramin bo'ladi. Ashhadu an la ilaha illalloh, Allohdan boshqa senga loyiq zot yo'q. Anna la degan o'sha yerda o'qib idg'om jasval alla bo'lib lig'a kirib ketadi. Nasıl? Alla bo'lib o'qiladi. La ilah Xudaylar yo'q. İlla Allah, birgina Allohgina Xudoy degan ma'no beradi bu yerda. Ashhadu guvohlik beram, alla ilaha Xudaylar yo'q, illa birgina Alloh Xudoy. Ikinci bölümü o'sha Alloh taoloning Xudoy ekanligini guvohlik berib bo'ladi. Allohdan boshqa senga loyiq zot yo'q, Xudoy yo'q deb guvohlik beram degan ma'no beradi. Ondan keyin ashhadu guvohlik beramen anna chınlığında Muhammadan, Muhammed aleyhisselam Rasulullah, Allah'ın Resulü elçisi degan ma'noda bu. Ashhadu guvohlik beramen anna Muhammadan, chınlığında Muhammed Allah'ın Resulü, Allah'ın elçisi. Hayya kelgile ala solah, ala degan g'ami shuni bildiradi. Solah degan namoz, namozga kelgile deb namozga chaqiruv bu yeri. Mushu qirg'izchada so'zdan keyin kelsa, namozga deb g'a keyin kelyotadi. Arabchada so'zdan murda keladi. Ala solah, namozga degan so'z. Hayya kelgile ala solah, namozga. Hayya kelgile alal falah, qutuluvga, iyilikka degan ma'no. Falah iyilik. Iyilikka, qutuluvga, baxtlilikka kelgile. Hayya kelgile alal falah, iyilikka.
Allahu akbar. Allah ulug. Allahu akbar. Allah ulug. La ilaha. Kudaylar yok sığınmağa layıqtır. İlla Allah bir gana. Allah Kuday Allah sığınmağa layıqtır. Uşul jerde köngül bursaňyzlar Allah sözünde alif, andan keyin lam, ha 3 tamga arap tilindegi 3 tamga kelgen. Şu Allah sözündeki 3 tamga la ilaha illallah degen sözde dagın 3 ile tamga. Alif, lam, ha tamgalar ile kelet. 12 tamgadan turat la ilaha illallah. Bunda 12 tamga 3 tamgadan kurulgan en yaxşı söz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Menden murdağı jana men aytkan Allah Taala en süýkümli söz uşu la ilaha illallah söz" deyt. Hadiste bu la ilaha illallah sözlerden en süýkümli ekeni aytılnat. İman sözü, bu sözü aytı menen adam dinge kiret, musulman bolat, aga İslam yolu açılat. Uşul kelime zikirlerinden en afzallygy aytılgan. Azan bul kanday hasiyet? Azan turaly Peygamberimiz wasiýatlarynda azan aytkan adamның başı kıyamet günü büyük bolat, moynu uzun bolat dep kelet hadiste. Bunun maňysy kıyamatda barlyk adam özünün günlerini oýlap başı ıldy şylkyp tursa, azan aytkanlardyň gana başı tik bolup, alar başlaryny köterip turatken. Sebebi azan aytkan adam namaz okuganlarga karaganda wagtyny köpürak bölet. Aldyn ala mesçitke baryp azan aytat, zikir kılıp turat. Sözsüz oşo azan aytkandan keyin namazyny okuýt. Peygamberimiz başka bir hadiste kimde-kim 12 yıl azan aytsa aga sözsüz beýiş wajyp bolat, sözsüz beýişke kiret deyt. Tirүү kezinde azan aytkandar 12 yıl aytyp beýişi bolup, beýişim süýünçüsüge eýe bolat. Azan degen uşunday çoň hasiyet ululukka jetkiret. Şariatymyzda azanyň orly öte çoň farz namazlarga, cuma namazga azan aytylynat. Şonduktan din üçin en çoň hyzmatlardan biri azançy bolup hyzmat kılуу. Azandy Peygamberimiz toluk davat degen ankeni davat bu Allah'a çakırуу bolsa, azan al daim Allah Taalanyň ulukdap, göwelükdi berip, başyndagy söz Allah, ayağındagy söz Allah bolup, Allah Taalaga çakırуу bolat. Oşonduktan Peygamberimiz başka bir hadiste azançylardyň günöleri keçirilet deyt. Azançynyň ünü kançalyk jerge bolsa, oşonçoluk anın günösüni Allah Taala keçiret. Kançalyk jerge ünü bolsa, kança nesler anın günü nuksa oşolaryň bary azançyga güwe bolat dep kelet hadiste. Azan öte jakşı söz. Janawardyň içine jin kirse, kulagyna azan aýtsa, oşo azan arkaly anyň jini çykyp, jinden tazalanat. Azan aytkan жерден şaytan jinler jeli çykkan boýdan kaçat. Azan aytkanda adam jaman oýdan arılat. Azanyň uşunday çoň fazileti, çoň hasiyetleri var. Azan tunaly 6 adamlar bilbegen, köpçülügi bilbegen 6 hakikat. Birinci azan tunaly hakikat malumat, bul azanda 17 tamga. Arap tilinde 29 tamga var, oşonun 17'si azanda kollangan. Bul degeni bir kündük bizim moýnubuzdagy farz namazlarynyň reketi 17 reket bolat. 5 mal namazyň farzlaryny hesapleseňiz 17 reket. Azandagy tamgalar 17 tamga azanda kollanylgan. Kur'an-ı Kerimde Allah Taalanyň namazga bolgon buyruğu aqimis salah degen köptük türlü jana jekelik türdögü namazıňarda turuzgula, namazıňda turuz degen buyruktary 17 jerde kelgen. Allah Taalanyň 17 jerde namazda turuzga buyruğu var. Bir günde moýnubuzda 17 reket farz namaz var. Oşunday ele azanda Allah Taala 17 tamgadan azandy tüzgönken. Uşul farz 5 wagt namaz Peygamberimiz Isra degen tünkü asmanga köterilүү uçurunda farz bolgon. Kur'an-ı Kerimdagi Isra degen suradagyn 17-nji sura bolup kelgen. Azan turaly ekinci hakikat nerse? Azan 12 bölükten bolup aytylynat. Allahu Ekber dep birinci bölükte oşul olsa, hayra bilden menen ekinci bölük üçün dep 12 jol dem alıp 12 mındaçetinde süýlem kılıp turup azanda aytat. Bul 12 degen san, bir yılda 12 ay var. Oşondoy ele Peygamberlardan barlygy aytkan jana Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytkan sözlerden en Allah'a süýkümlüsü la ilaha illallah sözü ekenini Peygamberimiz hadiste aytat. Uşul la ilaha illallah sözü dagın 12 tamgadan turat. Muhammedur Rasulullah sözü dagın 12 tamgadan turat. Bul azandagy 12 bölük bolusu bir yıldan ay 12 ayga teң bolup Kur'anda teң salmaktуулuk degen uşunday bir tawazun
салмактуулук деген нерсе сакталынган. Азанда дагы Аллах Таала азанды ушундай керемет кылган, улуу сөздөр менен азанды насип кылган. Азанда ушундай өзгөчөлүктөр бар. 3-чү азандын акыйкат бир маалыматы: азанга көңүл бурсаңыздар, башы Аллах деген сөз менен башталынат. Аллах сөзү менен башталынып, эң акыркы сөз дагы ла илаха илла Аллах деген сөз менен бүтөт. Азандын башы Аллах сөзү, аягы Аллах сөзү менен бүтөт. Бул дегени пайгамбарыбыз азанды толук даават деп айткан. Аллах улук деп башталынып, Аллага күбөлүк берилип, пайгамбарыбыз салам пайгамбар экенине күбөлүк берилип, намазга келгиле, бактылуулукка келгиле, Аллах улук, Алладан башка ылайыктуу зат жок деп эң бир көркөм сонун даават сөздөрү айтылынып чакырылгандыктан азанды пайгамбарыбыз салам бул толук даават деп айткан. 4-чү азан боюнча маалымат: азаннын сөздөрүн эсептесеңиз 50 сөздөн турат. Mesela Allah bir söz, akbar ikinci söz, kayra Allah uşar birine sepsek 50 sözdөн турат. Namaz algaçkı iret 50 vakit bolup farz kılıngan. Peygamber sallam ümmetime jеңилдик болсун деп кайра Allah Taala'dan soranıp 5 vakit farzga düşürülgөн. Oşonda Allah Taala 5 vakit namazı okugan ümmetine 50 mal namaz okugan sowabын berem degen. Azanda 50 söz namaz okuganыбыз 50 vakit namaz okugандай sowap berilet. Bul jagı dagы teң salmaktуулuk бар. 5-ci malumat: bir жылда meçitlerle 1825 жолу azan aytılınat. O erkekler bir жылда erkeklerli meçitke karab 1825 жолу çakırat. Kıyamet günü Allah Taala bir жылда seni 1825 жолу çakırttım meçitke, emnege barabadың dese emne dep жооп беребиz. Bir күндө 5 mal çakırуу boldu, emnege barabadың dese kандай жооп беребиz? Ошол күндө ойлонолу. Ошондуктан эркектер мешитке баралы. Бул азан деген сөздүн негизги мааниси эркектерди мешитке чакыруу, аял затыны кулактандыруу. Аял заты ошо азанды окканда, аял заты дагы 1825 жолу азанга жооп берип, үйдө ошол азанды уган менен намаздарын окуш керек. Эркектер азанды уган менен намазга мешитке баруулары керек. Анткени азан мешитке эркектерди чакыруу болот. 6-чы акыйкат маалымат азан жөнүндө: биздин өмүрүбүздүн башталуусу. Ар бир ойлойлу, төрөлгөндө эң биринчи Аллах Тааланын бизге болгон ушу шариятындагы байланыштуу өкүм бул кулагыбызга азан айтылуу. Азан айтылып, өмүрүбүз башталынат. Биз дүйнөдөн өткөндө намаз окулуп, андан кийин ахиретке узатылынат. Жаназа, тактап айтканда жаназа намазы. Өмүрүбүздүн башталары азан, бүтөрү намаз, бирок ошол азан менен ошол намаз биз өзүбүз кудурет болбогон, колубуздан келбеген, кудуретибиз жетпеген. Башка бирөөлөр айткан азан өзүбүз ошо жаназа намазын окуй албайбыз, бирок бизге башкалар окуй турган жаназа намаз. Ушул азан менен жаназа намазыбыздын ортосунда Аллах Таала өзүбүзгө мүмкүнчүлүк берген, ошол мүмкүнчүлүгүбүз менен колдон келген азандарды айтып, намаздарыбызды өз убактында окуйлу.